man jud mo kanta bisan nagsakay og motor. Charot, bahalag di indot kawas doka. Hey guys, welcome back sa akong YouTube channel. So kanina nga video padong may balik sa Simala. So padong may balik kay pag naka-aray naman mi pag last December man siguro to 2022 nya balik mi karon mga January 2023 nya. So siya na kay karon pa ako na-upload kay kapoy na jud ko edit ikapoy charot. So karon di ay pagbiyahe na mo an nindot jud kay as in first yun na mo travel nga makasakay mi sa amo ang blessing nga nadawat bitaw ang motor first na namong nagbiyahe nga taas-taas jud. So pag abot na mo as in jud kaayo gihapon maski pila ka kabalik magbalik-balik diri maka-amaze jud gihapon ang iyong view nya ning balik may kay ganahan mi mosulod kay pag last wala mi nakasulod sa iya bitaw ang kanang murag hawkanan nya karon ganahan na mi mo balik ganahan mo mo jud mi mo adto sa iyang hawkanan nya kani nga part bitaw nga dire sa side wala man nila gi-open murag ongoing construct pa bitaw sila. So kani nakabalik na gid meaning nakasulod pa gid niya gituyo jud namo nga moari nga bitaw dili kada kay samok bitaw kanang daghan tao kay murag nindot jud ang imong paminaw nga gamay ra ang tao maka muni jud ka or makaampo jud ka gusto nimo. So kani nga side ra ay gi-close pa nila na diha mga history mga sa kanang mga karaan bitaw nga katong ni agi pa jud nga mga kuan niya story gid niya nga asa siya nagikan. So kana naglinya pa man so mao to naka kuan pa ko naka video pa ko ginagmay na karon makapakita ninyo ba charot. So sa kadtong wala pa nga dugay nga wala na nakabalik dire so ako mong gikuan nga balik na kay makabalik makasunod na gid sa sulod kay pag last dito ra dapit sa may parking ang ilang open kanang hawkanan niya nya karon sa iyahan yung katong daan gid nga hawkanan kay since katong nagpandemya wala gid nila pasuli sa sulod awa maka-amaze jud kana bitong feel nimo nga murag makapanlimbaw jud ang imong balahibo ug mosud ka dira dapita bitaw kanang lahi ra gyud naka-feel yun ako kay nakabalik mi ato katong pandemya mga 2021 dito sa ubos lahi ra gid ang iya bitong murag kabugnaw nga murag makabanlibaw ang iya bitong kanang murag say na di na ko ma-explain bitaw kanang murag kami lagroso ba ni Mama Mary bitaw sa ako mga gipang-ampo ginahinay gyud niya bitaw kanang hatag di man tanan pero hinahinay soon di ay yan naman namra da niya charot kani nga part ng naog dami dayon kanang syempre nag wish na kay na may suwatanan sa iya bitaw kana ay pamisa or unsa kanang mga petisyon nimo ba kanang gusto nimong pangayoon nga og para imo ihatag niya charot bitaw o gusto jud mo magmuni-muni pwede ra mao kanang magtambay-tambay pwede ra man diha sa may gawas o sa may sulod naman sa part nga mura po magtambay-tambay ba nya karon pag human nisud mi sa kanang bitawng simbahan nga naman sila simbahan po dire kanang misahanan ba nya as in maka-amaze jud ang iyahang grabe gyud makapanlimbaw jud sige jud balik no magpanlimbaw gihapon as in indot di panindutan jud nila nya karon kani nga part naglakaw-lakaw mi kani dire wala pa ni pag first na mo ari kaning bitaw kanang hagdan aw tulay-tulay man to siya guys kami po nag picture or nag video pan mi para na remembrance ba charot nya lakaw-lakaw gamay nya ako po di po palupig bitaw sa kadto bitaw ganahan mo ari nga walay motor or sa way kotse pwede ra mo mag-vihar naaman sila'y vihar gikan sa Cebu City padong dire sa ilhang parking or dire sa Simala 150 man siguro di ko sure. So mao na to guys salamat sa pagbalik-balik sa akong YouTube.